Haka jingalekai banyak ni banyak rong syaka European Championship menim step hapdeng ka Sweden Persya ya ka Belgium. Ka Belgium kaliyo mentep haduk lightly goal ya ka Sweden. Kat ba ka Sweden kam syam layo pan pai ya kita gol. Haka ni ka jingalekai ulu kaku ulapan Isya ya ka borba ka jung bat ya ka skill ka jung hapdeng ka ni ka jingalekai ulu kaku uliyo mentep ya lightly goal bat da ka hat-trick goal haka ni ka jingalekai. Hagan ni kejing lekai tang kelas step ulo kaku ulio ban tap ya kesigol hagam menit ke live stand bat kum juru hak kelamit ulio ban tap ya ki atlik gol kata ke menit ke basau puknai bat hagam menit ke prapu ar kum bangi juyo i ba ulo kaku haman lagi jing lekai jong kari Belgium udai player ubayo bahaka chance ban tap gol nrei syam lela ban yo tap gol nrei de kene kenti ulo kaku ulio ban tap haduk lightly gol nam ta kari Belgium. Habang ipai pat si kejing lekai menem step hapdeng ka Serbia Persya ya ka Lithuania. Ka Serbia kaliyo ban tap ya ki atli gol badak ini ki atli gol kaliyo ya kejing job. Ka Serbia tang kelas step kaliyo ban tap ya gol ka banikong lemba utadik haka menit ka bakan riu bat kum juru hak kelamit kaliyo ban tap ya gol ka baar lemba uwal hawik haka menit ka basan pulai. Dak ini ki gol kaliyo ban kursendon ya kejing job menne hak ni kejing lekai. Abing pai pat cikejing lekai hapdeng ke Austria Persya ya ke Azerbaijan. Ke Austria kaliyo ban job da sau lasi gol ya ke Azerbaijan. Ke Austria tang kelas step kaliyo ban tap hadu atli gol kata lembag gol jong usabit sar haka menit ke baar punyau bat u Gregoric haka menit ke baar pendai. Habo pai pat cikejing lekai ke lamit ke Austria kaliyo ban tap yang ya gol ke balai lembag usabit sar haka menit ke basanpau. Balio ban pai dek Azerbaijan haka menit ke ban sau lemba umak Medvedev bat ya gol ke basau jeng ke Austria latep da uba Bernard haka menit ke ban kendai. Semua bahan subscribe ya kena channel na bentak video bangin sapmi ublay shibun.